Sangki G90 pikiso kapang jidet ajok G90 piaso piatum pen KARBI ang longa rata pan kirap kajohang. Lakhain korap video pani MAC constituency kaparlupon. Wamulang su atur kimi dairy farming adung het Peter Teronarong amikar. Dewin pentiso achor sang G90 pikidam tang ningkan suri hinira ingkora hini aningkan pet. Gallbladder Jomar akisu kaculong lokacak Golagat Civil Hospital lapen Jipu Medical College Hospital along ansi jelang damlo lapen phong nian operation pondo operation det api non anta kemi midet ang tek doko kajok se kilang tuji aphan sei nong bi go longle anta chejor thailo lasi sangpi G90 piaso pila pena korte tumpet kerapsi se kachilang ji aphan KACCEM Dr. Tuliram Ronghang Local MAC Sorbon Kumar Telenga MLA Dr. Numal Momin anta ke ongdung ke thekiting aphan ning ke mepen nang rabtun ikbek thapusi kachuning ripo keso data to ahemtun account number 742801001893 IFC code PUNB0RRBAGB phone pay 6003835140 hello इसको देरा बैंक पे निली के कोटी से रोन लो कोटी तीलो के निली के आहिया मदिंसी हम ताके दोलो किसु देरा पुठा अलंग थान पेकला अलाम के लापो हंदो जे कान के थोमरा इदेंगन लो अलंग किसु प्रांग के परेशान से कुदां के अन su ke su lo sitala anse ke kali mala operation det pena dang ke alang li chukloyon truck da thu thun ipin alang li barpi barsu me adim pena malo ke alang li tum kala na dang ka bi pen pinana duk dolo ke kle ke dang hini be dang bong si ke la roi lo alang li lo ane la hai ke sapha ka du ka bi po anta chila roi lo alang tu duk pig lo Lasila soa kiduk ang pong pen alang li nona kisu ki niji phansi mo pen alang tum kisu bang pen la asopi kachuni ri akithe ki dinga tum an sami kilang non ji phansi nili akorti dangta chuni ri dondo na ki sopi ni rong la ke ato punis deniza ni pai kisu ning kan ki thom an pong kang lo lasina li tum pha la bangso akiso li tum ching hon doctor turam rong phang kachuni ri ji phansi na li tum pha men ke ha kiso abang ke operation kan operation bati phini operation elo la bang so operation de ta phisa me apok ardo amme ke do son si kiso ki kru la pen la bang so pok jong si so bisi do pute apuar do sitame so po apuar ting re kilang cheng la ke Golaghat Civil Hospital adun thu la ke Jipu Medical College along si operation lo la da operation tang de pen ke Dimapur Civil Dimapur Referral Hospital lo pon lo la pen de ke Golaghat Nursing Home ta pon thu lo ako Bokajan Hope Hospital long ta pon thu lo la an hospital pon estame akiso bangke asap opusita ki meang theklong ni delo akiso bemar bangke ajat ale kuri sita me abemar bangke klangkle ala operation ho kotia bemar ko doctor den tikran kon ke hopon ke operation hotke first operation na bangke gallbladder lo la pen second na bangke tumor se operation pon La sonita difusi operation operation pen akini ang section kalong kon kila kotong difu operation pen ahon ke thek diplog jok pen sami pinya ni anta ke nyang thek bangge thek ponong lela la pongi akito operation pen ane tum akidat ko anda ipon ini tum la pongi operation that pen nili tum ka hisap ateng puke lak trok ne ke dam tang lo tangke nang li kemalong komama dolo ini hemalong ke nili mu la pen nili payam chol
do iya lage lapuelo je nili tum se tilang di ansu tame tilang lo iki edat ehem edit elong le tilang ansu tame nili tum chupadoi lo la pen puriar tum ansu tame nang rap lo la siap phong ge ong ke lang li tum tame ke rap di phan ke aja kom hek ason lo la sinon nili kachuning rikang tum ke nili tum aphani ke rai tum local MSc local MLA la pen nili tum kaching hon doctor tu ram aphan tame nili hin pen kachuning ri lo je nili tum aphan la bang so ke so nilang bek ji aphan si alang li tum han tame nili chuning ri lo nili hin pen ke se la pen nili pok lo la operation det talama itu operation hiten nanti bodoh salah kusu teman la dura le punya yang kami kom ke dia masih tapi apa sih kami ada amek ke dia son itu lah pok yang sedih sulit betul itu ada karena ada praktik juga masih jadi kasih